Čuvari Hristova groba predstavljaju sadržinu identiteta duhovnog kako Vrličke krajine i kontinentalne Dalmacije, tako i crkve Rođenja Presvete Bogorodice ovdje u Batajnici. Samom činjenicom da je običaj obnovljen 10 godina nakon pada Republike Srpske krajine i da se kontinuitetu održava do današnjeg dana, upravo govori o jednoj životvornoj snazi krajišnika koji su došli u ovaj deo Srema sa namerom da prenesu svoje nematerijalno kulturno nasleđe, svoj identitet, običaj koji je zaista drevan, koji ima duboku starinu, duboku ukorenjenost u njihovom starom zavičaju i koji na najbolji način pokazuje jednu vezu Vrličke krajine i ovog delog Srema, odnosno u svim tim seobama ujedinjuje srpske zemlje na jedan realan način. Naravno da svaki poznavalac istorije Severne Dalmacije u čuvarima Hristovog groba vidi jednu značajnu simboliku. Ova nošnja je zaista drevna i stara, ona po toj svojoj spoljašnjosti, jednom vizualnoj karakteristici podsjeća nas na mrtačko-turske ratove iz vremena 17. i 18. veka, asocira nas na one velike junake koji su pripadali srpskom narodu, a borili su se za odbranu Evrope od najezde islama. Dakle, ovu nošnju također nosio Janković Stojan, nosio Ilija Smiljanić, nosio je Zaviša Janković, nosili su veliki junaci koji se pominju u pisanim izvorima, koji se pominju u našoj epskoj poeziji i samim tim da postoji jedna rešenost da se običaj čuvanja Hristovog groba održava ovdje u Dalmaciji na najbolji način jedna apologija, jedna odbrana istorije, istorijskih tradicija, identiteta srpstva Severne Dalmacije i Tromeđe, koja se nekako čudnim spletom istorijskih okolnosti prenela u ovaj deo naše države Republike Srbije.